Axmastê li herêma Qerejdağê du gundên Axmastê hene. Axmasta Jor û Axmasta Jêr. Navê Axmasta Jêr di nava gel de ji ber ku eşîra Masekiyan lê dijî, Axmasta Masekiyan e. Ev gund 8 kilometreyan ji dûrî wêran şehirê ye. Li gundên Axmasta Jor, Adakoy, Kevirbel, Oğlakçı û Bircêra cîrantiyê dike. Êzdiyên ku gundê Axmastê dijîn, Sîpkîne û bera Masekiyan e. Ez Mahmûmê, ez Mahmiyê bûbê Eromê. Mahmiyê bûbê Eromê. Niha em Masekîne. Em Sîpkîne ji axiriyê hatine. Em hatine li vir dedê me hatiye li vir Sekiniyê jinek danê mala Eliyê Kelo. Jinek dayê em li vira mane Sekinînê mane. Em karê co dikin, em karê şivaniyê dikin, em tiş miştêwa dikin, wekî din tişkîya min nakin. Em ji axiriyê hatine avana divê em şengalê hatine. Ev ûso heya divê em şengalê hatine. Hatine Balûcê. Vê Balûca hatine hinda Bircê ya. Em hatine wira. Em wê ji wira em jî çûne Sûrî. Sûriyayê. Niha bavê me li Sûriyê rehmet kiriye. Bavê me. Ereba li kurmaca xist. Em hatin derbas bûn, em hatin Tirkiye cardin. Em Tirkiye hat vira Birc û Balcî. Ji kal û bavên van Masekiyan yên hinekan rasterast şengalê hatine li vir. Yên hinekan jî ji Eyntaba Qerekosê hatine. Navê pêşiyê Masekiyên ji şengalên hatine Şakir e. Yên ji Eyntabê hatine jî Metê, Hanê û Ezel e. Ew di zivistana sala 1882 de hatine Qerejdağa agir lê barî. Lê şans û bextê wan Qerejdağ bi berf û bagerê wan pêşwazî dike. Masekî bi pêşiyê di gundên Birc, Balûc û Axmastê de cîhûwar dibin. Apê Memê bi kêf û eşq behsa selê xortaniya xwe dike. Xortaniya min li Balûcê derbas bû. Erê, li Balûcê derbas bû, wê çaxê simêlê min sor bûn, ez gewrî boz bûm, zanê. Keçika ji apê te hez dikir, keçika. Wellahî keçika ji me hez dikir. Zanê, ez xortanî ha alvî gundî bûm jî. Alvî gundî. Erê, wê çaxê kêf vir bû. Kêf vir bû. Em dişûn daweta keçik diketin destê me. Me baz dida. Erê wal. Vêya xaltiyê, vêya meriyê ê şêriyê ye. Veya berêl kermê bû. Berêl kermê bû, hatibûn Oğlakçê. Ji mala Bişar Axa re mala Dewlê Şeherdîr cot dikirin, cot, ortaxî. A min wê hevdî, dilê wê ket apê te.
از ترویج بیم وک خدایا دلوی کت آپته از رود بوم تشکی متو نبو مگازش برکی بروینم گاز نربم مبخواز آب خدا مرا ابو خواست آخر جمع الناس دوستا مجد اکیم بو ما قلن اختمام کرانی دای و چاقی 6000 بونو 1000 بون 1000 پره دگردی بویا ما دکر نتقد یا آب خدا انا شکر ده کچکی میجینه دو کرکی میجینه خالتی ویا نما سکی مالباتا مالا آپی مامه بوبه ده سالا 1961 دا جهرما ورن شهره باردکن و دچن هرما سرکانیه گنده لبانه داتینن لی آپی مامو ده سالا 1988 دا تی و گنده آخماسته جهت به لوی دمه گند 8 خانه بیه لی مخابن بیرا جزخت و زوره ازدی دناوا چند سالاندا گند والا دکن هن کس دچن آوروپایه آپی معمو دچه گند جیران برجه دل آپی اوسوی میرزو هل ناده که گند خالی بمینه 4 سالان شوندا جه آوروپای ودگره و تی پز مامی خو مامی بوبو لگند برجه قانی دکه و شون واتین سر هیمی خو نا چل دولمه من ورای بری من برازی من ورانه از هات برا گندوا خرابه بویا از هات موسیج الالمان بو وسیها برا خرابو از شبون برجه 2 ساله وسیج آلمان هات وسی قومی هر گند شی مکن لا مگود اراضی متونه تشکی متونه اما ازش بو خاطری تورم از رابش بو خاطری وی هاتم ولا مرفی منه از بو خاطری وی هاتم ما قلت شكر ولا انا كيف ملتش مرتي كيف ملتش مرتي قلت له شكرا دانش حبتي مال هبو حبتي مال هبو انا 4 مال حبتي بو انا وحبتي يقش الالماني اما سكزاني وفرده زارية من بيش خيس كي من ورن لجم زلامي خونه كركي من وراي كركي من وراي نابي ويجي اسماعيلي دناو گورستانا گند آخماسته دا تربا شیخ فاته هیه شیخ فاته گچا شیخ تمو و هفجینا شیخ ایوبه اوجی هرما خالدیان هاتنه و دوری ده سالا 1977 دا جیانا خو شدست ده و لسر واسیتا وی دینن و دگنده آخماسته دا
لگل باوی وی شیخ تمو دسپیرن آخی. شیخ فاته جنکه خدان کرامته معرکی قر و گر دمالاوی دا جرا حوالتیه دکه و وی دپاريزه کرامتی وی ای هار دبون ای دین دبون دهاتن بر ساخ دبون دچون ویا مدی ها ویا نها یاخنه نه زودیه حالا جملته بر ترباوی حالا نابه بابه تمو نابه پیه و شیخ ایوب لسوریه امر خود کری لسوریه واني هار بو سيحب كوشكي هار براويران شعري بيقر راكر ديار بكري بأمر دولتي دورا دو هار بون أو مرن بابي في كركي شو لاوي خواني آني عبد برو جاغي وي آني برو جاغي وي سيلة دي خز برتوي دا دنجيات والما وملتي مال بربا قرانك هذا حياة شرية وقديا شرية وقديا لاو کی د ساغ بو باب سر و سه شبا دبو زرنا لی خز بر پیشمالا شیخ فاتح ملت ما باز دا حیا شیخ فاتح ساغ بو باب جغار آوه تتون آوه پله آوه چای آوه شکر آوه چه احتیاج آوه هبو جردانی و امر خدا کرجی تمی کر گو باب ملاخ ماسته شیخ تمو ببن جنباوی میں آوا هیجی جبو کرامتن و جگندن در و دوره چه ازدی چه جی مسلمان حموتن سر ترباوی حتی دوان سالن داویدا هن کس جبو قسمتن خو تا و پاچان جدارا برسر ویوا گریددن ازدین آخماسته جی مرین خو جا آلمانیای تینن گوند و لور ددن آخه لحرم شیخ و پیرن ازدیان نمانه جبروی دما که مریک هبه جماعت گلکی زحمتان دکشینه چندکی بریوی شیخ جا آلمانیای به مریان را تی گنده خربه بلک او آخماسته تاوی شینا گرموشا علی دبه و لسر وی قولا دخوینه صالحي محدو رحمت كر صالحي محدو رابو شاندن بي بريه سارة برو خارجي مال آخي بالدولة الشعبدي برو إنسان كي تميز بو هات ششت شيخ تنة بير تنة هات الورا عليه دولة أمري خدي كربو الألمان جنازة وان ايفيجي ألمان أمري خدي كيرا جا ألمان جنازة هاتو بشبو خربي بلك رابو إجار الورا أو دفنان كريا رابو بانا خبر داي قوور جنازة ما جاتي ور سر خولا بي أو شيخ هات السر فيها رحمة يجي قول القوت وشو جناوین هن درین وی وک مینا گولا مروانا کانیا گیسا
û ji kevrên hîmê kavilan mirov tê derdixe ku ev gund gundekî dîrokî ye. Di newala piştgirê pêşiya gundê Axmastê ra çemê Qerejdağê dikişe. Ev çem barê xwe li ava berfa Qerejdağê hildigire. Di nava erdnîgariya Axmastê da ev çem dibe gol. Demên havînê ava çemê Qerejdağê dimiçiqe, lê ava golê kêm jî namiçiqe. Ji alîkî va ji binî va tê dizê û ji alî din va jî ava kaniya gêsiya golê xadî dike. Ji ber ku demên berê eşîra Mervaniyan li vê heremê serwer bûne, navê vê golê ji wir tê û jê re dibêjin Gola Mervana. Navê kaniya gêsa jî ji navê eşîra Ereban ya gêsan tê. Eşîra gêsiyan tên li ser İbrahîm Paşayê Mîlan şer û li ser vê kaniyê kon vedidin. İbrahîm Paşa dema dibihîze eşîrên Mîlan û şerqiyan li hev dicivîne û davêje ser eşîra gêsan. Ew diçin lê navê wan li ser vê kaniyê dimîne. Kanya gesa ew Erebê hatin ketin advira danîn, advira deya kevir me ben xuşmuç. Ew cê terde. Alwira danîn hîn şuna ariya wan heye. Lwira danîn û rabû girt eşîr rabûn, eşîra lê xist gêrî vegeriyan. Dîsa çûn welatê xwe. Yani çûn Sûriyê wê de şûna. Li vir neşt li vir abû. Li ber çemê Qerejdağê û nêzîkî Gola Mervana ji berê aşek jî hebiye. Lê ji êş hîm jî nemaye. Bi tenê kevir mane. Di vê newalê û sergir hîmê avahiyên berê hene. Ev jî didin xuya ku gund berê di ser gir û nava newalê da ava kiribiye. Masekî Başûr, Rojava û Ermenistanê jî hene. Li herema Qerejdağê ji 28 gundên êzdiyan 4 gund yên Masekiyan e. Niha hema di çend gunda da êzdî mane. Lê gohê êzdiyên heremê tim li ser hev e. Di nav şîn û şayiyên hevdû da cih digirin. Ava Baluç, Birc, Olakçı, Axmas, İşxan, Minminik, Zevra,
قوري خربي بلك افندي خربيشم كرمي موزك اوانا كش كندي شركه بخودي ابرا چار مالن ابرج تديه اولاغشي شحمال هنه كرميجي هنه بيششك انا اشخان بوشه من منيك سليمي قوريلي من منيك او جيش بشيريه هاتي يعني قديوان قوري بوشه عرب تيدنه يعني عرب وكيل وراها ختيدن ها نمان ازدي نمان امتين تعزيها في دارتين شوا دیروکا ماسکیا دیروکه که گوناره حتی هن لکولنر بحثا devleta Masekiyan û împaratorê wî yê navdar Tomiras dikin. Li ser rolyefên kewn wênê wî jî hene. Hunermendê vî gundî Aslan Maseki li ser hesreta welat strana welat şîrîne çêkiriye. Dayı velat veşe, velat şerine, velat şerine. Dayı velat veşe, velat şerine, velat şerine. Gundiyên mane debara xwe bi çandinî û xwedîkirina sewalan dikin. Erdê bêav ceh û nîskê sor, erdên bi av jî pembo û garis tê avêtin. Hin kesan li gorî derfetên xwe bîr kolandine. Ji ber wê mehsûleke baş hildidin. Lê yên ku bîrê wan tunnin, çandinî ji bo wan parîkî zehmet e. Ji heywîn jî pês xwedî dikin. والله خدي دك بس خدي دك چاندنیا ما جه گنم نیسک گارس پمبوی ای بیریوان هنا ای بیریوان ای ما bir tünem davet kapıya خدي باران هب چیز هنسر چاوه مراتنه جورا حیا برا هنسر چاواراتنه Di vê deverê êzdî li gundê xwe de dijîn. Gundê wan şênin. Bila riya we li van gunda keve. Ev gund gundê kal û bavan e. Ax welato.